c'est moi qui fais longo batata na mama chile londe. Tata betola. Mbongo mbabo kwa kumzevia hapo. Tata betola. Mshindamba. Mwana tumba. Ntekolo maji. Katu sabu nzonzi bwingi ko. Mbongo Beto tata mabundu shikashiri tushishila bawo ele tagati walimbona okondo kanda donc mabundu bawo tata mabundu bakaka lbanze bya ko tata mabundu jo yandi we tambula salu mo tinsase mwemo bayindile buna tata kimbangu kangamane patako tula ka tata munjika Exactement, on est en train le 15 mai 1945. Donc, mon tango il va t'appuyer. Bata sabuka mvula donc ilombe le kama bwatu kwa bata sabuka là. Mvula donc lioni yao itamanoka kwa kwa mabundu donc chilomba lusambulu. Sizonzi tukwele kunga mushikatanga kunga wakatanga bwe buti butweri kwe sakanenge na masumu fumulwe kimukulu fulusa kulweri kwe sakanenge na masumu fumulwe kimukulu fulusa mululendo fumuka kwizila mululendo fumuka kwezila anavant kwa Kabila ko Tito mwana wa na mbungurensi nkakamane anavant kwa we mubungu ekanti mubungu wana anafoncha kuma Yisu ni mvulusi. Kabeta ni mtu telebi chua. Mvulusi. Kambe monkunga wo maintenant ujisongila mvulusi ni nani? Matanga manoro tata Matanga manoro Tata Simo ni mvulusi, c'est-à-dire tata Kimbangu ni mvulusi. Kwa lui wa tata la mama. Donc gawana kangamani ansele. Mbungu meno rebellion. Donc katufuta bonga syncrétisme ko. Syncrétisme tafukasa na ibiebi ko ka nkunga una wijisunga mati ambe mvulusi nene ti matanga manoro ta Kimbangu ni mvulusi kabuna ko Geta libwa buna kunga una dog ni buna wasunga bana. Donc mvulusi yalo wiri na yatu zepi katukala nzima ni mbongo mingi tuwiri na mingi batulongele bo me bubu telamane yauga kintuariki gana ngolo luzolo talasaneno sunga saneno mabanza wisa saneno libobo ramavula gauga muntu arishi wa tata mabundu mudibundu ya tata mabundu siriga yewuni yandi tata lemi bakaka deja yandi baze yandi siri gamatu gamafula kaka tonani gunakana mubungu tata mabundu mpe bukishiri mabundu minka shiburi milongo mingi pe mbele nanzi
bo bakaka bele bagambukiri bo bagambukiri buna muna batako yende mpe bampe futulu gambula mpe donc ni buna bonna mais tabam kenu moyo ke uma moshitu tukiri uma moshitu tukiri buto uma moshi kumbu ya wi ya tata machua kaina ya mpamba ko ya tata kimbangu ka ya mpamba ko mubungu tasindikile no bishishi imbabo basala basindikile bishishi tiya tompeve tunalemba na mujima donc tasenongolo sashi tata babo gatele ti batata babubiri ka beto ka tukarland kwa gaga na pemu kuibuba kwa takuneno mboko taboxeno mboko kabina bitukuna previa kakancha mboto jabe kaka mboto teka bon kumputuku na troc bukwetu la kwa kaka donc troc yo ya batakarle ya batasa valoriser bawo mbungu betu kwa bayuna kaba huku na troc ya bata karla ya batasa valoriser donc beto tasenongolompe mutebwe buti wi me chechi mbakiri gawa kame ngeche mbakiri ga chechi bon ngati botele mbonu fonsa tu taserle no bo luzolo masumu mpe lufukaka mbipi gafukaka bon samwa mubi meno ganimona ka mayuma kama banji mubungo tamalanda mwatu keri ka ibugerita timeti bagishi tebanganga zanzambi bo talani bo weni name bina biri kuna butuka wako yombe tamalanda mbe mundelo ka keri sarlaka mwendo ka keri wenda donc betu kwa bayiza mumwangasa confrérie Congo ngati bo talimbo sapasi la grande confrérie est la plus forte, la plus redoutable même de la terre mais betu ka tufuka na kako katufuka na katusaka chiwisa kompeve tulusele betum peve ne tumumpheve bo tata bo bukashiri bo telo kwa katelema wompe telema ni kwandi gawo mbungu mpeve kwandi kwalo yirba tata lama Geta. donc ni bo tata malande kedi taka tibakisha banganga banzambi kunga moshina yewa kuna mempe curiosité kwa mena samwana njeri après nalanda patata na mama kankunga ule wakune wewe iko kunduki no kini muncheto iko kunduki ntamayuma kintalwaza iko oui nchimu à peu près nanu kwa kunga ompila boke litanga kiti iko kundu kintamayuma kintalwaza iko kundu kintalwaza kundu dinu kini muncheto kundu bwabu ni kundu toka wonda muncheto toka fuisansoni on dirait muncheto bon Gambongi loisa bimbo donc il faut que tatomweno talaka nchafoso tuena mwatu na loisin lo kati bimbu chaguma chene chitutele no kancha chibimbu china chegawo ngati bo tabakeno mayila kabutu fuchilacho kabutu yiri kileno samuuna kwalu batata na mama Geta. ka talachi mwatu mayuma maumo kama wako ka buna nikundu yachi dinukini munchetu njoli tama mwangasa makanda alo bantu beka mfumukanda boka kwetulaga huo mboka sembeleka kulu mboka sebwebu bubishiri mfumukanda mboka sire na mugamba ndwabuve kama mboka sire bu donc mwatu deja yokele ndoki yokele mu bonga mwana kaba kakabe kwa kuma kata chambe kuncha malu kabele kunjokela ambapo kuluni boshiri Nangu ni malu kabele yoka. donc corruption yigrite mukatira makanda corruption yigrite mukatira makanda mebunza biri kunduja ujo budia mwangana kwa bala mubungu de esclavage hii na bantu bakwenda mu batonsi zanzenza malaberi banataka
ka tata mbuka bonga mwatu chima chogeni kwe tata geni kwe mama uwe ni buneke mbuba zaba chi aye kwe yegekile yegatokila yegega chitala kwa ibwebe kachi duka ndi malonge duka tata masamba duke tata bato yega 29 ni gagolo ni naye kambe beno ntamone ni buna bodde ka bala bwabo bayikiri beka bindatuna beka kweje beka bindatuna beka kweje ka kanda belije kerlaka kunduka jirya mu mwatuko kundumpe una wurina mwatu batele chitula munyenge ngati bo wende mbovutu ninga mubungu dia kerla bantu jena ka kada jila bantu kada sila bubiako bwabu chegiri chimfunya ne kitanto kinchete bon aka bo bashir babuna nge butabu cheleka bawu bele telan samuna baka kabelesa mbongi ya bawu chimogo cha bawu ngati bo bafuisan soni kubucheleka ka bucheleka ka bufu akako eta aluwini batatala ma bucheleka bufu akako donc tufweni tabu cheleka tufweni bamu bucheleka mayuma kama bandi wo kundumpe kadibandi wo mubungu takule no mieleme abantu bavuluswa tata bugu bravo katele bantu mangana basala babokisa babuta sana bafuna sana ni lwalo lusakuno ni lwalo banganga za ekaba nganga za nzambi tulije batabeli chimbakisi cha nganga za nzambi donc ni bwao bon nganga za nzambi mino samuompi wa nzambi wo tumono wo bubote tata buka vengile kwa kyauki nani yirikirikyo talanyandi vengile kwa kitu tele kwachi tata na vengile kwa tata nkumuna tata mawongo vengile kwa kyauki ninga binsibini yandi yirikirikyo saluke gibotika yirikire tata mawono kabuna ko mbo tata buka futu yula mbo mvangi anji nani ami tata mawono mvangi ane yango vengile kwa kiye ka tata vengile kwa bo tata mvangi wavanga zulu entoto kamvangi yako nkumbu ya nzambi na nchakuma yetuka donc tabakuleno tazabe ni chimala tutukiri tutomono sata tone babwingi ngana gatu betu tuzebisamu katutamburi lanji batu wuna mboko tawuna kana kwa abo batu tela chi bo bakwitu tele bo bambelingala luyokele bazuma amasoni ambe balari kabere yako koe ambe bakongo bere aho kambe balari batukiri ambe bakongo na mwatu na bateke talaje sujo kada tuka gogo kadele bakoko kwali uri tata na mama donc maba soni bantu boko beri na bantu boko be totonchi mal kokula utukiri bichini babila wana yatutele tata chikangana samumyo nchantangu myakote galusela ntotwe donc tabakuleno bo wabwingi tasimbe no muntima ke mbongi kalutanje bo buti bon mboka ba mwatu radicale ka politique bazonji la tata malanda ga politique katazonji la wa tabanjile no bwebu tata machua tala ba machua niste baba soni bo tata mabundu machua nisi yene ka sabukiri mukisasa wele bonga salu wale tambula salu no yina yeka côté spirituel va kam machua nisi yene donc mboka katuka mu mwatu muti machua nisi mboka biga salu ke mwatu ke tata ke mugeni mwatu mvulusi le bia lambe nataka kwenda chibura donc tabakuleno tazabeno tayindula bwabuna nchampila mwatu matondo tufoni futula beto donc gana tele tika batu unanje ligagana ntangu za so nitebo ebuti gambu di kwenda kukinkala gambu di kwenda kulinzolo bo kabeto toka kwa beto basoni ambe kwenda kulinzolo ka tujimbaka nulunzolo tabike no samugo tateno buchire kabeto tuzebu tufoni batele ebuti gana tele tata chi talachi ba uba deputy talawa bazebi nitabanza mu baturi sa ubumbote bo ka nyome kaka mina mbongo ka ina politiko ko mina mekaka mya umina miba zonjila akakumwa atukulu yalu mya mesoni kama chile ka komena mbongo
bungungu wo buna gakote ka beto buchile ka beto tuzonji la ka buchile ka buna ni bwa bo bututurishite lumbu chaguchi butuvumburi butukutaka nega uga butushiriri chimoko chaguchi butwe akatira mbongi ya uga tanata seneno bijitu tanata seneno mukatira makanda mukatira dia dibundu dia mabundu tanata dibundu limoshikwaje kwako dia kingunza kwa ni joko ampe disala uga samu sala gani wampevi kwa kakonana mole ko na matatu bya kabyo biguni kwa una kwa bayuna mubungu tubasebi boba talembo bakula lumbucha chabazaba chababakula kwali wili batata na mama Ngeta. bon donc zauzo ncholokoto tatekerita ncholokoto kanga bulwechi ncholokoto mwamu kaza sabu na mwatu ko bobo ka koyende babu ncholokoto kasi na matana mboji na matana ve ka baba na balembolo zaba mubungu bubalembolo wazaba nsamu ncholokoto jina nchangu usebwe kuzaka jibwiri kwa kabwa huko donc betute zebe samu tashimbe no takange no bubote ta nateno mutwarisa bapaya muluvundu lomfumu ngati baumpe bavuluswa kwalo wili batata Ngeta. ba mama lutumono kwa ni bwabo katube banzi katufati kanje katube banzi katufati kanje taseno ngoloza uzo zoshi batuteleti tasaleno mubungu kakona machuaniste ko yirna buboloko ba machuaniste kakola batata ko kola ba mama ko belembo salako kote ibaba nata ibako tula kuna basala balungisa bisalo ni bobo quelque soit ni bubunda macho bubu nsiri bumbunda maneme nombo kani bonishila kata seno ngolota banzeno mboko mfumu mboka tugana jela katujiburila mumana meneto nsatu buno ko ni moma belenani mangolo meneti gata bantu mbuko na luzolo tuzonze lega uo tabeno na fonga tabeno na wisa mbungu tajita saneno wamfie wamleke kajitsa wankuluntu kajitsa waleke nibo ni tata kwa ni mama kwa kagena mutantu ko ukatiwo tabikeno kitantu tasimbeno tasimba saneno mboko tanata saneno ngati bo bishitu byo yabani yaki wali wili batata na mama Ngeta. Salucha tata kachena cha muntu ko tasimbe nozola tavuga samabanza Salucha tata kachena cha muntu ko simbe nozola tavuga samabanza samu wampashi kwa wina tata malanda ko tazonzaga na mwa nyongolo kaka nyonge ne mubunguri ya mbelo za ntelo za bantu na mbelo za bantu tutabe obwingi ni kuti wataka tata belo tata tala musamujja kwa ubeli konga bona kwa batambira bawire mara kwiza meno tifonikisa libonga aka wana toko kuchitaka tatara beto tukabelo fumugata ungamalie na kibwe baka kwenda kuchinkala ku project ifuno yirika group mo tata kuchitata yirika no group batu akata kabo yu kwa musana tintwari ko ba ko kusakira ba kusalo yalika abda yirika no group mo yalo no baka tele batu bakala yalo whatsapp force mabonga secretary byane bongile kento aliko bakendo bole bana nanguri abeto
wakaka kanu kule bete kote mu groupe secrétaire yale mu groupe me ka fe baba tano baba tigiri mu koisa basariri nsaba bima biyele yaw ci toari bima biyele ambaka bima bi ni bwe bi ka dukila wele ko tinkala wele ko projet me ka me yizela tan saba sariri be la sara ko me yizela tan saba sariri bima be bingi be kuna ka bo dugu sira bima bi bune projet baba ngeni kamini bi tala batamu tula basiri zenga ndunda yina mane tu kutengara be ale yaga shaka landi kamini ta kuzam kujibonga bima bawu bakaga bamwene baba ta kutule kwa mundele baka zono lotsi bale kwa mona ni mpazu kwa tayire kwa bagire batigire mubagana to mabwate ma meki ma fromage makaya wile bado mwe musoma mbote kwa wona ni bakunguka na ju kambe groupe ma yeka kambe bado makuma yana chungana gatorera kakambe bafatiki babe be yika groupe kambo ale groupe ma ju donc batako bagana doza me bi ma ya joka bado musamujja tata bunji bakungu kamu musamu wowe tinci da wusan da sanobo unti mpashi baka mutunga musamu wa mubote mpashi baka ka boba wisani tara bole tamata tu ni kanga mafiti kanga mu michi kwa tuwile bataka na beta musamu wa mabundu beto bantu arisi mu mabundu misamu myeko mukutaka sa kumira bantu baba so baba banza ma mushiko beta ka musamu wa tata matsuwa tata mabundu mu 1940 kabagiri tingu kabagiri pepe baba so ni batanzungu kuna kujawo mebele baka kuya uma musuka beriba tata nzungu bakatungu kile musamu wa tsonis kuchungunza kaba tukaba bakanga ko batata batara kanga bakanga musamu wa tsonis bakanga kata mabundu bakatata tere kuri bundu yadi musamu wa bete basoni to ko ndo kotini wana to ko lutela baba sunu beruko ko taboloko volontaire mo kabiri ko kotela bakanga bagiza batanga ko bibukanga batira ko bolo kuna tupila kuna batata maburu tete musamu wa beto wena to kweli dibundira no kulu bile ko to bolo kanchi basiri buna ka yintwari hapo basi kumuzangula mwana ngoloza musamu wetu beto buti nguze chifuruki bumutera ngashi geta chizulu ta kumusongisa ambita toka bwa ngangensi nganchi kumusongisa ni gana tutalemba na musamu wa batata na mama buna kutukutile mlamika tata lime taka bla mu yako nzeme nsiri meka kaka musari titena anta tite seribu kambe titena chikani ko nani ko tabu mu ko kumene la mifanye la mika bitza za mabundu la mika kashituso botu bele samira ke kunguri la meko kubele kumbongo musamo guri kumbonge safra nzato tata circulaire nzato tata kumbongo mabundu tabi tiwo woyiri ka ku mabundu kambe nsambo ari papa unana tapa tujikiri bantu mafuna matano to ko se monori bundu mafuna matano bajikira mafuna matano monori bundu tuji bantu batajika unsa impe ni apa tadia kamu kajira ribundu wo utaza cha ukajira mabundu batatu baka kama taka nambongo ko bandu kama tabasueka tensi muntu yemi duka mu tensi no muntu mabundu wo mena me yabba personnel tazama si muntu wo mikala kwani tata anso musamu ta kutukutisa muntu ne kabamu mungunza kena tero ka juga kan ko musamu mikala mbuka akwa mikala musamu bula mikala parce que mi ba yiri ka ku mabundu ma ben mi ko ba yiri ka tela ka ba wiri ya ko mi ma ta ba tuma ko mabundu mawo esko ko kuchintwari mbo ko me yiri ka wo kulanda bamuleni wolo mulanda pe bamutarira mbele nebugwenzi musamu watunga wena tufatika ko mkwegani malongo kwa musamu wampasi uno wamvukuru wanzaya mvima tanna
atata musamu zanvi mu munata wonse bantu abatole bakuwila kwa ibwebu bashizibwa bashizibwa Ngwili telebele. Rema batata na bamama bakuleno bunini bwa musamu osubutiri batata musamu wanene wona emingi myenye mjijwa mizozo letatu betu kumabundu dokwa situ beto bele bakanga mbe uma musikwadi metata mabundu siributa mabundu mingi mabundu siributa baba kaka bele duki ni tata mabundu kaba tuki batakwa yamu ngo ba braza bili kaka mu kakuna muntu ko sirire kama mabundu mingi ngo siributa ko abasiri bona baduki batata chola bakwetola batata gabisengo wo batekolo kwa batata mabundu tata gabira munso batekolo kwa batata mabundu bungu tata mbemela pe yanu rubiye tata mbemela pe mwana tata chinoko twa se tata mabundu na komiso gabo tata zinata unkengi tata mabundu buya rita wonata wewe bwana tata nisi mera me utuvuka na wewe utampanga na yake na mpanga mekampanga na yake na mekame na tabunsungu bobo kwa hana tata katito uisa nipo kwa tubonga sana kambe yani na me utela kama singa kana ninga wa ninga ka utabuka ka me nges temisa me bela temisa katito buka ka nipo utuvuka na tubonga na donc bingi twega boko abakaka mbungu bakaka kuma lokwa tata malonga mpiri baduki tata malonga mpiri na tata mbundu tata musuwa mbira babiye mega bayizi yaya na ni yami chikuba yaya tata malonga mpiri baka bebe simi chiko mbunda na chimo sibire sira ngara bayizi yaya na tata malonga mpiri wala dugu sama ya forme ya kaka ko kaka forme ya kaka sangu tata musamu wena watu ngapo musamu huu mutobonzo wena baba zebinzo ko ngata beritunganzo akotse lubamba ko yanukuna kotese ngebweni koko asimbe musamu wati saluche wuchi mutobonzo ozebi utubi yikampo nani mayela ama neso manku mayikana yitokwa ko nongo kushimbe leno musamu mutunga musamu watata mpungu ifo zola ifo wisa ko kuchitumbirika beberu talemera tawolemera patu kuchitumbirika tutachutumbirika nchamu talemera musamu wao tubele kufana kwa dingi tubele bakakani kuba kitu kuzwa kwa kudwazela bakaba shiriki tabu to ko bala odugisa ndwazo ese ngawa tupukane ngana bantu mimi tutazonza bantu balende bakana tatu kaka patukani abasaka kana shiriki musamu miduka baduka ndwari tibele kati ndwari musamu watamambu ngutana buna bamwangana ne bakakabeka kune bakakabeka kabata futu kuisa ngako ko changu iwote tata fubuka takakambi kokulu ngewe ukunta aka kana gabi buno betu kemeyela bakakita ko dingi dingi no utabere ko nona tata betu la pero ko tabere tingala tata betu wote kalu kundingi na kana mutitali kalu ntari la mutitali kabo tilantare la motors bunna bisa tosi kalo mwenu tsanga kuna manima kumu kabo tala kwa mutitali kuna manima kumu nako il avait raison de le dire parce que bantu bakakayi kwa batala ka muntu ka basaka ka kumiye kuma nima na baba bungu tamampungu yo sweke mayela maba muntu na ngangu zandu zina na kayiro wona bakabe ko bena kayu leli bana lulendo lwako beve yako yata zakako na kayiro buvuka sala bantu bena na kayiro buvuka sala bebe bakabe ko bena ko katambila bantu bishi bakabe ko mbevu bena ko bikuza ko nangu na ko mevu yo washiri tafuke ni bima byobyo ngati kubarisha taba tatwa ko sosoro laga bakabe ko na eludere lo balongi la ka bantu ko kujilunga bantu beba ta mbuka c'est vrai malunga bageni ana ngongotela kana bakana ko tulanga sima kana kusonga sabwa chikimpilika ko ani bona samu umino wena
wa mfumo tu sema munene wona bitini weka beter bunu mo bele mun zebeli kam joto ko kabalu zabani lu ya ka bubu fo so butere ta balana bunu tamare ko tibagala mo kande ni tu tela mo bala mo mutu sota boba sota ka bitezo ba du floko ba ko spectacle la wa tala bunu mo lu ya ko jelu kan asiki goza bulu ya kama ko kan so ko yele bele kashi ko jambo ngoza ka sabu mbango ngana ko jambo ngoza ngana aka bako kufuna ka bako kenya chiri chose balumo tula nga wocha tula wakati mbumbulu bako kanga kwa focha ya lusi donc ni bubu to ka donc mo ba de futa lubuka donc imbandu e yoti be mbandu na bakati bere ko kanga bone munzu wato ko bakum ko bere ko sambire papa ba ko munzu bo ba to ko sambira munzu mune kalu yalla kam ta sa ko sumuna bandu ba ta sambira mu au fur et à mesure tu ka to batigile ko sumi bi boka e sambira ta sambira milu yalla biya ka ta so ko Uzu tusumbiri buko tutasambira muna bazebe kumanga ne bantu basambira ga. Mbo lutumba. Tela kangwa kalukanga. Benno wonsungu kwa kutatomba. Omusamu bawo. Sabon sungu. Omusamu eto ko kulinda ko. Lukizo chiteology, omusamu lugwa. Osala. Bambolede mo mushimu mo bata yaula musamu tata tembangoni yaula bata yaula ngo mutata tembangoni acha tungona me beto kube bakanga mamo musamu mo siba me beto musamu mo situ mfumu mo situ tanwani na ka mbayeze zing parce que si bi fu bi yo tita ko seriri bakanga ba mo si me musamu uni bakila ambe bako talanga we bako anga yire kwati bandu bakwiza kwambe bizo banganga sanu kwambe bako kwiza kwa gani parce que bandu jingeno aka unge bandi be koko amega salufu bakanga mfumu mbaza to ba amengenganga mfumu kwa kwitiga ha kwindi kwa kwiza bako kana ka kuni nani musamunga ta musamunga kuzenga ube ko kuteleza boko bwa ko che Chikata so no même tout moyen de toi sur quoi vraiment batata kwa mama tshimbe no talandi tatunge ni chuwisa talandi ni chiku bona bwe musamu wetu mbongi tatuona ndata wona mbongela mikale ni mfumo matsosa ya bachika beto ni bilandi takwelandi bwana basa kama bakemo de Jehova bekoko beto ni bakemo bamfumo matsuwa bawo Jovani kamoni nzabe kaka bamumona ko bawo bebatini bebeto mfumo tuwa imbabi ko biena bisise mfumo tuwa donc beto ni bakima ba mfumo matuwa ifuta lande no musomo mfumo matuwa muna kutunina bakima bayandi batudo takana mama mo mukali mosa simba yandi beto ka bo mukasi tita zangu leno mu buka tinata kutuka kare manima ko to kwelo mantwa mundele technology sobe to wesobi. Est-ce que maintenant que l'électorat tout quand on veut que tourner juste là quand tu joues ça un fournisseur je vais jouer ça quand on va un peu vous là mais ça m'a mis sauver les bétons pour ta sauver technologie tu peux venir pour ça quoi donc quand ça là ne peut dire il comme moi comme wa comme zo mo beto tata territoire c'est mana wa mazona zona mapana il a tout à pointa ko donc tu kakamane beto mana bagane nomu kama yo gande mo batama na munsungu tanangu ne nomu bantu lando ka bakuzilande mais biso be ne groupe me ay tatu bongaka donc mo kwa mabelani studio batata mama chile no tutondele o songelo salogelo salele moko bolo sele gobele aye bolo sele aye bolo sele
cuma kan caca ikan tu mukul tahu tu. Kau nak beli baru dalam panah. Boleh batu. Eka matono mingi mamwele batata. Musamu wa beto bene. Aku dingla kwa kakako. Tala toma beto bene tu. Tala beba beto bene betu. Bebe sana. Kata mana sabun sungu kau beba ako. Mpusa katu kwe kushi. Ambewo ntango za kakako na tatu noku turu samana. Boka tako kaka na chene mayira katako ku oyiki. Boka semgo tumu banza kana ibunje gasa. Mi kachile mo bakula ntango bakura mego. Mpusa kwa pushi. Donc mirana da feki mo bonga isudiao bastantaka mo bonga na china vula shila. Webu na mwana kuma tuteleta. Na mikali kule dinya telebe. Tala ni vokasa bantu. Bungu membo bakuntumba mtu wa mfuma Kongo. Nikuwa ilikala reno ya batata ngoko batata mfuma batata bakela batata mvama batata nzonzo babingi tabamo. Ka amuka musamu wakati bantu beko tigana no. Ambe kele bona meka nimbe moka na bulayo. Kanzela ni zonzaga. Kanu ko wajila mani. Meka kanzela ni zonzaga. Batete volontaire nani twara samusemo. Kani moshika tana ngo namu mulembo. Batele ci proposition. Bakakate ta me mutatela tata malanda katwar samusama ai bukata bona bagiri mam ambe patu ko tegana ko ai bede ali barba tegana ko no na beka no meka ni mbembo kani ntulu kani amtin kuko menu kumita yokela kamna ko mena twar satu met naga na mbuka bayire ka kwa kana tane kani diamu ba bini bukedi ko namu ka ba diga ba yiri gire ba ambe volontaire za batele ka kubele ka muntu ko akaburta sabo kana mpie mako yani bene chaka bongeti is yo wana kuta bintu ya gani bojekata telepa tala mutu mabantu karije nengarire bani mutu mabantu kumbaba kata no fuka sa bantu ntambuli bungucho ni jimbu cyane ngana abirita nafuma ko ngila mawa gilama ni munzo mwisukule dio ri mukati ni mwayila manafuma ko bitasakala mo mukamina ko natacheka bunifuma ko njeka yiri bantu bazakala mitumbuka kwa nagana babi no shiro girika eka tereka bo mona ba nombo mona ba futana mo basa futana ba fuema basa fuema ni pusa tuko puska jimbo chila manega mpamba kaina koko nitlaro tukwenda kuma tukitele bata mimi mtu ndana kitu mfuma kongo bo utaka bangunde ni batele batata mabundu basari bala biko basiri buksa batata mkuda moriso batata kinata bo ban kinda batata molonga mpieri batata chula badugiri uma moshano kadugiri gole yirika mpeba bayandi gutomo tala uma moshikwatu kabisa kampaya za jingi tukamuneka more tisa mu mekampe me mingi kanti bitamanga mukala gama mfuma Kongo Samuel nandi baba nsini batele bangunza bakaleti gama gambu bavutukuti sungamana am katoliki bayila mana ambe mwangame nwana pebiri kwe nwana kaba batela ti takange chinoka njita moshi bawisa na bubu no kwenda kubeta mpelo ule longa kubeta kama natatu kama vula kakuza ku Kristo mpaka twarisa kwa beta bungu ku seminaire malongi mama shuka bele baka kuma nukuma kakwenda base bucheputwa longo ke ambuka nti utamanga kweba ngunza tasatima cha mpira yi mpandu za bakana ko buna buze ngangu za bakana ko buna buzena kangana ko na binyo bitili ndufukana ki ntwari ko tundine nzila moshe samunu ugawo ko na mire na mi itatu bungu mena tomotete tala mfumo menkariri kwani kata lavukana kana ntamburi ba uthi mfumo ka batamu chothi nkariri choka bataku mphika eni chompe tamu isa mpasi kota mnoko batuka boka botu tavu tuko no vukana botu kota saboto seminaire wokuiza kujibangula ekujibangula utoka mabanza ma moshi buna tunene dugisa mfumo ambaka butuvukisa tudugisa mfumo meno malongi makana baka mtolusule kakabaku mtolisa bange boku tumine men motamana mebo nukwete kwengi boku bakutumile mpeme kana ba koko kanzeli akutala msungu tala kondo kwabu msungu ambo boku tumina mpashimboshi bwa kanu sakatika chokuma tumbu kachokuma sila kabo butuzaba sene mtukaba sene mabanza magela mesoma mkutu nzebi boy yandi yampe zebi boy meno nzila kutulande kajufuta abantu ndoza jingo bungutu zaba sene bifu awu bwana kama kweli nana mkento wo wole kwela butuka ambe kuma wotuka
mpileko bamu sansila ngepe kuma to kan mpileko baku sansila kama sona meso metoko bwabana bulukwe jati na bulukwe tala seneka bona bona bifuwe bidelakana kan delakana bitako delakana bebi yanda kan ben nwana salu tako bia nwana si ngati be baguma ga moshibita tala tibulini shingana ba alu shiri makwe babo uta yelo ta kunika ka buta bakwa kan mena mana fudikila di yelenge kwa kwe bonga alu yayani duna ni boy musampe waki mpevi utasabu na akana ambe yana yamba nivuka na kwa hivi tulisaka moto tulisaka akana ngiye gacha shila kebu bula mwana tatu mjana tukwe mimi ndo ataka 45 bon ya lu tu vugire nzila apele tu vugire nzo 42 kalwa ta mapa botu lota sana papa eka tu lota sana papa ka tu taba mboga mosho ama papa ka tu lota sana pele ko mena chungutu tena de XL yani L kwa ka kalwa ta donc gabo mutu yana bungu binkuchika bituta belo tasana kami samu mieko mtavuka samu ki ntwari tangu saka butu tasambila metela kunjunga mani takata ne moyani ka sambu tende kuchikwenda ka mafoti chinata kame njunga mani go sambu tamine kita chula kanye kanye ati sambu meni mugeni luve ngejikitsa ka tabonga jile samu mvutunga tanetetu kan samu tukoyirika kulu tabe mvundara le babo nzonje ko meko ngesambu gwinda chugwinda ka nzonje meno nzena atwele akata to kono sambu amena nje katela ambe ni yando ka sambu bo e ka bo abu msambu to kono landa tani sambu na ka katela ani ninga nzonje buko tulakona kabi dela kanako shinu ngape ncho kwati no vuva tatati bantu avukane chukwa bazaba sana Mikailu na bakavuka sama banza batazaba kabotu kondela kuma bala yonu fuma ko mutiti mpeve tele tunende na musawati moshi botazaba to mai mboko amical ni boneti botulinda ko sala sani miteria na kishuni na miamia ntuni organisation bungu bo biro so ndabona wila en fait mfumbo mebune la kutapia roma levo to na bangu ngaza tamaza toro tulla kumka mabulu ma sikuru ke tambila mnaka tatapia de monto hein de bunga vie mais ne comprenez pas invitation net va qu'on peut battre ni bwana ka utega tout de nouveau ya fwana muka beno de tout ça mon côté dit que association amicale hôtel ka 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 sana de akaye beno association amicale beto ta wata association amicale wa ite ka tanchwali ni be président de bena muka yi tata ti beno association ni boyo kwa yuko cha somo kagala na sinagana ya abe beto muna to ba fumo mbongi tata mitolo tata pierre mbo futi abe tata mitolo we koko memba nzobe tata mitolo yani basa basa na tata ni mitolo ni biri bwa bana amuka bitela ka beto to na mutaza bata tata kubemba be ko na lemvo bakanata bakana tata pierre mo kunanzwani kule bungevi bakanata bakana munanzwani yani wakatazo nzala mikale mune mebuna kaza amikale faso butoka lumucha utikwa kasa ko tinga tsaka mpe mfumbo ngia mikale mikuzi ba me bakanata bakana yani bukatele mtele bo beno bitana tana amikale butata machuwani boka waila wona boka tela bunga yani wakatazo nda bitine bine kata ko amo beno mfumu ta ko landi ame mina milana mfumu beno pede mina futi landa nsibyo kukata ko na ko tazaba mentena nsibyo mentena ko beto kabu bab niyo kama chimbange mene beto niyo ka tunibonga ni ana tabakana ba eka beno bule mutitini toto takim pepe beno tunda jika ko na bambuta na kimpepe beto ko buto pena politique mboto se mutele mentere jambo tini bwabo muntaka la petisi kana nsangu kuna onte tuna to kumana kana tata kubemba ame kuna kumbele ko tamata la samje kwa kuna abebe yandi nsamine nikasa za pompila ndi tata abe ba ngi boka na tuna musamonche tu wole bana mademi mamundele en fait ça muka kangila ga mais comme ni ko bete sabakana na yandi kuna no nzila zeko kasamta ambi yandi zile sina beto katu setu za kamiko yine yezi ya makumba beto ni nokatu linda ambo buka kunga masama ka kunga mana handu kwa wazaba bero kan seba ko menu ko bonu ko kunga mana ga ya makumba ya beto baba nsuni meni yo kan zile landa ikayindela yani kajumba saplo mtaka to kubana na eka mu butsinzi bwo bwenako metele abuka ko kweka butsinzi nsisi ni muzolo tatati musamutele wo buna bwa wonena kasu duksa uzaba wa duksa nge mutotela tawutina ka tutabagisa okomo bagisa bo muninga kutu
ni wakati kwa tata tumolotonda bongo siri en fait kati nyonga na moto bongo ndo nyonga na panao wena buchireka katabu zebi etuko ka nigo ne tuka tuko ne mesonga sene ngati balomboluza abantu pe sabi balombolu papu kapu banga tipe papu moki ni wotu ko embele tata ne benyani kwa zenga mu musamandi be betem pe sindigire bi bisis ka ni wotu telego na kutumanisi bambutaza bantu bansueki belo na gérance amicale peut-être meno zagalo katukuza zagala kan baka tunda nzonjele ngabe na gouvernance awo ni bao baba kutumaka bet nene bakanga bao beto pe nimyoka tukutuma maneki banga bungu tabongene bungu le kaja tetemo ni chisonga jena gwani tata nkumbi ya nkumbu mushimbembe mwani kwimba mutegolo mpanzu mutegolo kwimba mswegi kuwa mikala mugimbangi vonto alusulu ya kumijamina batata mama chinole utondele ikamba tondo mingi muzu mfumu nyame kulimitari amikala bamfumu myaba sunsumuni engolo ni bele fora ngani tujiri kabe tujiri fwa katara bagulabo baba mansege mana mafama na ma yingana kama baba mansege ma yingane vraiment vandira ri patere chinjila ina yenenda kanjila yoyo luzabu itatombana na buchinji itatombana mimi tanchi kazena nsaka gomora utele mfumo nsaka mu amikale juwi nsaka mu amikale juwi amikale bobu nsungu yakatombana amikale bo bata jata shitatata maneno mu jata kuna bandu yobutata bo buta manga ku assemblée générale ya amikale sazu a jamhuri mburaye butushiri mungu amikale tumvuga tena amikale njatulwe naji ya l'administration dans l'amicale. Alors il faudra qu'il y ait cette logique là nsamwe na kutula kumbongi kwa tuzebi pele ko tambila bansweki mutuzaba kabungu na tukoshiri mais butu tama mona mora kwa bateleka kadu tazaba ko chikondo kwa bagula tutambila ko chikondo kwa luzabu. Mais moi amikala la priorité c'est pas mugwe jigi ba mvumbi bantu na amikala samyani binaji njatulende naji una beto tutasarila ngolo mora kuteleta lemina beto tutasarila ngolo tutamoneka kumbongi mulumingu lwa msuka la shako ngonda chitatanda maneno boka tukana ni manima ngati mfuma cho tubingula ntangu za zonso batubagisa bansweki jetata beloko jete bilungu biyogele mabundu mekota jetele madiji mekota yele nyata bangure amikale gaina ya mfuma landa ka amikale muntu ko sayiri men samu ni samu muntu ko bagu matunda tagao na mfumu za mabundu zoza bagana wana batela katubanje na mabanza makaka na amikale gaina mfuma landa kan samu ni samu muntu ko bagu matunda tagao mwelo amikale wa mbonge amikale wa mwashi izeno mayela mu mabeno beto 27 benete bongo batele chi bambongi yigasana tukwe yigasane amikala ndwenga amikala chimpevi yabelo bitavuga ngo mantala tukwe bongo mu amikala befuma baba cadre mu amikala fuga babantu ke batuma be Kongo bichinigo ngati bo tatomono zangu la nkumbi ya mfumu ma chuwa kabun sungu bonetu nsatu Yeme tukubigiri beto mfumu ya bati fumu ya mzonzele le 17 wabutaba atatankiwa fumu wa kazonzelege watu kubigirege mu amikala 1000 francs kama zole tuana ka cotisation mensuelle mkono ngolo we vrai ngolo we mpatawo kaona watata malanda mpatawo kaona watata nkumbo kona batata nganga kampatawo no wotu gwe sana mukuta mangu alata bele utukwenda kuna tushiriki na kufanaga na jambo rekwe tuirige ndio batele projet on a des projets mais pour réaliser ces projets là faut tabelo na mu bata ka beto bandombi vula
balari ntile no leva lukokoto vrangololo abangunza lukokoto vrangololo mbwete vrangololo Ikata kali mpataka tu sambla kana. voilà botu kwendele no kumantwale botu kwendele no kumantwale donc ta jubulene mogwa ta jubulene bogo cotisation zoza kutukarla za tantamana bongo mama simba bwana mipata ba mama wawa tutela vraiment cotisation ga ta jata konongolo amikali mpe bagisaka kuboba kwetenkari bobe na jamu nabo wiziri kwa mikala siri solliciter mwa mpata be kompe batubonga mpata o mfo kulukala ngati bombe be bagisi bampona za neto muchimvuka buna ndama banza ni myomyo myangolo njatulu fo ya ba logique njatulu za toma ko beto ba amical katubanji kwa machuwa tukwe binguri nchabungu kwa binguri machuwa mora wa tele nsagajuwira tatu machuwa kwa binguri ngengunza tatu machuwa wana sata kumasina kunangunga mbogo ujibizira banao wana sata kuna machuwa tukwe binguri mboga nchabungu kwa binguri machuwa boluta zangurula tata machuwa nchan zangurula tata gana kumabundu mamitu mabundu wana ba mbuta muntu ko tusarla ngoro takala kumbongi matonomi kalu buji tata batu voilà donc nsamu mbote beto bandombi pelo ko beto balari katuzurula ho kamena menji tukulu amba wabatela mikali buyavu tukala mabingi bavugana ko gatele amana taku mama nkumbuza ka bonge même pas 40 mama tsonekena même pas 40 marchive zo sala kanito watata bubuila nsamu muamikana administration nkono na kukozeso ya mikali ka safaso chile no le bubuila nsamu amikali boka tela karne tate mame ega songole tikarne batela o debe cha batigila amikala chaba kutu ya chila relance nganjire 3000 kwa wakati wangu kani chile le kani fulusa mabulu ni banzela kubanje ufulusa mabulu ko nyonga kwa nyonga babi kwa tumu bongo beto tatu arsa mikala mieko tubwana aga mieko tuwa beno pe batwe mu mikala tasarle no kusongo gachi ko twenelo ko mantwala buna zoni sangu sangolo mbuta yeko mbuta mundu tata yula yandi vraiment il est actif muna kwandika moneka ka tata yula nitiwa kwa musu bitini bya bilaka tafutu bya kwenda katafutu bya jata gangu mbuta muntu kamora gare changa lumbulo monika tata mambu tulende ketwarisi mbuta muntu yakoko we mu amicala wa furiti bush tata nsina ni kuna mbanza mbimi ndama banza vendredi jeudi dernière veillée vendredi vumbi yoku gatay kwenda kungila vele beto ba amicalis ta sarle nongolo cha jeudi tuenda chini seno tata bana ba monika tuenda muchindi seno ngachika yangarala amical no tundi salu change bona ndama banza zoni nsangu jibele neto batata wa chino le Tonele ka mutanganga ngati jambore ko gayika inamboka bonga zu Dibura balongonke ngeta matondo mingi muzu babo tuvumbuke no mulanda bunzonji mulemfo bunje nanganga bagila mushimbembe mwana ngoma kesa ntweki azinda munatsama ko kutunna nakwa mikali mukimbangi vontolo sulu ya 10 batatana ba mama bonso bo banguri tata nkumu matukubikiri beto bamfumu napa wimana bamba ka beto ordre du jour beleke net beleke neto tete ben liste vérification de présence bana musu dans le temps lourd tonina deuxième point c'est que misole proposition et adoption de ordre du jour bana matukubikiri namu shikamasamo muki twari troisième point kichinika bitatu ni mubangula bichini bitwa lenji mu matukulu muvuwao contrôle et événement ya yoke kichinika biya katira mu point musamu tasa zonzela wa agro pastoral bako kichinika bitanu ni jiver gachu ko Dominique Mamo
musonga muki toile yoni ordre du jour ibeleke net mina musonga akachi jet nana yatu tambri peleko talan kononi muku yika ko tata ko mama ngana tushinga se Eta. tolele natu kunjiri mushinga sa bichini yobyo tutondele na fyoki lutangu tonina bansoeke ba landa bichiniga bot landa bichiniga tu lutangu ton adoption a proposition bubu tu kunjiri butushinga kichiniga bitatu troisième point banani compte rendu ya bichini tolenji kembo solo fumo bi tuwa butukulu ka batatana ba mama o kichiniga wo betu ba mikalise betu to kubiro bamachuwa lukutufushirinso bambangi stoina waba tele yanchi boba talombo landa katubalanda andi mamu ngati kondo ka babulo komentala ba okiji landi bungu peje ka betu tambri musamu tamawalanda station bu tsum bonzo kama mukuma wa wonchi betu lamba mtasino mushinza ngati boba balanda pe balanda mu shinza amical katushiki lani kikampe bantu kumbazo kujia zangu beto tu zangu lambo ko baboba kumbazo ba mona mutsumu landa baba lente babiru mawo ka beto biru msemeto katama wa zangu jimbo chimu isaka mfashini cheneti beto ba amicaliste katuzebia musamu weneto watu kwezo nzele katuzebia woko peleko bandu kambandu ilona kabilo koloko waba bangu laka amicaliste peloko amical kaninchi nge amicaliste nge mbangi bofoni be kaba bige butu monaka bamena kubana kasawu bakusire tonde micro baba la baba butu monaka obongo na trama tuzebe nga katuko na me fodi bako tatanchi talanda ka nsangu kuturako tamila lutangu la lumingu chaque semaine yo kaka kumbonga musayi yula ka nsangu kubagira chika kubiako bimula kani bimula ngati tabaka informé 24 heures sur 24 katusaka baka katalombolo zabo chinkinjo yokele le 17 kanga mikalisa bon motelo quand nous avons un gars qui est maintenant amicaliste bon de dire je m'en vais tant tourne le 13 je m'en vais fou quand c'est bien quoi le 17 maman que le moyen mutukul Moi tu jumba kadin no wala. kata c'est bien bona bolende belom bang ka bi tini bien tourne bien nguri ben premier de ko c'est bien de ko je m'en vais quand je m'en vais bon so batel quand on a traversé la mort de ko pero ko ça ko ishaka bantu amical ntete ben musamu andiwe nandi niwe ngendombe bakulati tantu wa yiza wa yala wa bebe sa bebe ya beto ekimba ni beto nani beto kalamu chimbangi chetu mfumo bitwani wakatela mana muko no ina mtoto wetu na tekuna watangala bunzonji bwa ubu talanchi binchini ba mfuilu koteba kotamkwelanje ni boneti tantu bachikiri mu kwetwe bo batakwe chindi shimfumo bi chuwa ba mikalisi beka kuba besta minasina makanda mau makanda munsulanchi basaba karibu kababa kwa mama abanchima kababa kwa kushone mama tilanja mpe ni leo wa musamo wa nsalasana waiza kote la beka sambe nasema makanda munsulanchi masa beka china nge musamo bika wa kantara kanta solo pero ni kande pero ni musamo wawo ba mikalisi beka baba la makanda mana ba kala zozo secondaire kwa tena après kwa tena Nikunga utenge tatu akondo kala kutoka ku mika chijimbo chocho secondaire kwa tena nda lokata iza landila mukuje chindisa ba machuwa ngatika baba land kangula musamu wako tutumuke kabe to una wa mfunu wa nguri mutu ko shimaka tukafueke diba kaya uwo ka bonso consequence kama dingila mai baba chikila nuka tuketela
tabakuleno amicale ninchi tabakuleno beto ba amicale se bote fona bela na shila katufta ko ya fwe dibako jamais tu mweni bantu ba fwe diba nowe na bona dele diba fwe kaya beto beni mfunu bote ba zonzo ka ko mtima katunana bote ko le mantwa photographe ba amicale tu jimagana date eka yimbo shako zole zankaka mungona zole zamukaka tu fuirin soni betu ba amicale bet lu tu fuisiri inso kaya ti betu pe kan lewa ko ka mambo ka tamu ko tinu bonti betu ni demada o betu oneto ta sabuntungu ngati tokono ma twa ka talatin kamushna buntungu bana kalutunu kutu benda manima enzabe trema mambo tulanga lumboe enzabe betu tukisa kara songa tuki songaka katuna balunga na mensu mutona kon tutu songaka tuyiga kene mutona kon betu tala volonté quoi ni bampi otutela mais betu kunzo bakaje bazebi na balo bakuloti tatana aba batatu musamu samu bashir kanchi atata kunje mbaji tatu musamu musamu ni batu mpembe mukaka o mukazi o bana mbaji ni badere balo bodia timbwani mbaji kaba fwabu bona beto betulanda mambo beto mutwena nkono tusungi kere beto tucha cheto nacho ni bagulu yalo botu ko ni bagulu yalo botu ko na tela foto la vuka beto botu beto na dere senu gabu nsungu beto ko ma yende na makote ka tutama mona nitsenechi ba amicaliste katuzera amicale ninchiko baka tuka 2 ans baka tuka 3 ans 4 ans 5 ans ka amicale tuzera bon ni boué tunati na msamu tulomolo za muna mulevu ka leo ko kan futuke bamburi musamo tu saleno bwatu lendisi magana ntimu date za mfunu ni za wope cotisation stalombo diatila batanchi 12 000 mnambangi à l'année donc par année tagana que nous avons 1000 francs moi année kaka muvua mu kaka tatati ngati katupesa kani kwa gana kena kama zole mnangonda ngati kasa tu demande pour alléger la tâche katu sakampe beaucoup Pourtant, tu l'as nommé là, tu l'as nommé de la société que tu as. Nous sommes le pays. Que nous avons là, nous sommes au cas où c'est bien. Woko. Au Baka. Attends, comment Bango est à Bango pendant qu'on va y Sony. Nous utilité oui. Sara sana amani mako akuzigo. Kama somo kwa toko. Tekela. Ambao somo ni wote chila beto baba. Sony tata mnaka tutawa tukanga kani. Kauna wakanga. Bon bele lu ya lu la bajondano kubile bakona. Somo kasa concerné par votre journaliste. Kumbongi bile ko wataka. Ko tula kumbongi. Aba patroniste kaboka bo. Bon fumo bongi kabaka o. Tele mitu mabungu. Talo timpe butata la. Tele mitu mabungu bana mbila. Basongelo nsangu ya nsamuka yeni kwa bele bari bungu cha taleno. Bari bungu bekana anda ko ndem tempe na kwa ntuli kala kuna ko yandi usamule zungana mabundu ibuba te bwana ka amicale nzonzi na ko tu zonzo na tulikila mu musam betonso katu ko na kanga tine to yirika wa kuona bombe ntiba amicale ko samu na wa tata tika beto tatu yalunga bele katala mu samu bakwenda kufumu ina kulitona kamikanga tata waba Victor boka tsonika kuna kulu yalo aba machwadesi kuko batele mabundu batele yalo ka bakuna pejeni mvuto no wisana biriko wisana kakote la bangu algo bobo wakao kwenda kuna kamia keleta kuna karuta ama sababu wala zondana mkumwe wa machwadesi mkumwe wa ngunza kaba machwadesi kaba zebya wala tele mchelo yeli be ale mega lu karla beno nimbonga na mwana yiko algo talati wisana luta wisana kana zura na tuze mkumwa chitele batata kauba Otama mpelezi wa kotele bolo ko beto ntoni tala fatala ovuka beno tsini samu zaba rutawa zaba kawo nawe kabubeka mpata nani gele to mamu mfumbo eyine
alinga batako tula bene bose baguruma na kulu vuka kwa alizeka nimpasi katu futi kabari bitini bazaba katango bane tula turisilan sangu zeneti jikoingra jikona nungina zisabakana kwa baba soni kautana ko tubagire chama nima nabe kutujira kampamba ko bumbunguranti mo mwama soni mebo ndama zabila mungu bakagabo biri banzaka bako tula kuna kabazaba ka ale muna mwama soni beto bituma zaba bonda zabila mo bunta yabula mukanda unibela legal kulu ya peut-être enquête de moralité donc on tele mbila pour direction départementale de police pour le commissariat central autre Brazzaville ya nsoli donc un jour bio ko wabutugila mbiaban tole tele ko ko jibu ngatu ngenza ngatu bandi ba enquête bizirti quoi ba yurin sa nguti bebe gaga ga carte ba kun tete ga ba ebu ba kun banguri wo tele ka shomro enquête ba sa ba ba kebe sa nguza carte kama mwana usemwa huu bizitada ka usugi nako ko bele ku direction ko DGPN ko ndenge ba untele mbina kuna banjiri biuvu mebe no futuna ta ko futu biziri kwa kupe bizi tada la carte mpe ba yuri kuna ke jwa sanzobo to bantu ko ta kuna ba izondra nzonzo za ji bi kuna ko ndenge wakichukota nzobo meme intervention za futu bwa bataka tsamuta kanga jere chibu sereka ni ba ko to do sebele sweka mvundo munabe yevutu wa vundo munakuna kuna kunjoke kurose ni botemi kurose ni majinero choga tari ni samuria kuna mpeto lente ka usuki nako ku sécurité d'état nzele kuna mpe question tandu question choba tako saka bataza bokoti ninjira batako toujours les armes batako tu za ebete be les armes batako za bagero tutu vuni bon wazemsi ba kwa bazebinzila zina ale bete be batutele mbele tele tumpuna kuna e kan ta lusu yeke la bo batun ba kun jula ka me bonita ikanda batun longa bo baka kun kanda ta tunga nan zo zindene yo fa kun ne ba kun tunga fasu ba batun tunga metela pa surtout ku direction départementale un capitaine wa isaku isa enquête on tout man keto wala geto ngwambe ke tuba nyati non musu ta to musu dolozi ina de meno be bu tuko ko jiro de banguza bawu kama sambela ka muzo asel ouvert ko kunje to za ba ko c'est que mali pa ba na to ka ba ko c'est nyata zonze musu zila ba sini ni mfumo ndeka ta wisa ni kazo ndo ko wisa kuna même pour ngeni ma maintenant même sambela tene yirika ba mukatran zo boni yirikila tia mutaka nonga mukaka masani beto mabuno beto ka tulomba ka mbongo babona ta jenga ta soma to pango ta tunga ndoza za luxe na kabineza ntelo ko to bagila mo ta tugane no mbongo beto mo ta tunga to sana ngani batela ka boku tamil ko to kona bonu ko zonde tele beto ka to bongo na boto mabundu moma manzenza beto tugane ni statut ya beto na bomfutu boto na mpeye beto de vinta sina bompumbu bolu sina tulanda mambo ngaka to jingila no kumbwama ni boni batela katu jingira no kumvua mabeto katu lomba ka même to sala sama mbevo katu lomba ka mipatako ambo mbete boto ko yirikila usame myango longolo titagusa no koko ndenga batakuntela et comme c'est comme ça il faudrait écrire au ministre de l'Intérieur de la manaka la ministre de l'Intérieur et na mutela eka kasama wangi lumu mutu kan lumu mutu bwa no kabitela ka betumu tela ko tala to bwa ngano muzorote buti tala bantu beko ko telante la ko saka baka beto ta ko na munsungu ta ko sa ta ko izonga beto foswa telefona tuwa batu gana ti mpwanda tieto to esambile ko to na ko jibwana ko tsukunya makabede to ta sambile na sambile ko to ta sambila butu baka mi pata butu ta ambila ko ta kwa kansunga kabine lupango lo botolo na ko na uma botomo unsunga kabine ko butuwa ame ngebe no ko sungika salucha metela ka ta sunga ko bunga ta bele tina na tsima jangu tutama ko sibabu menzinga tutako zinga akujira zo ko mchino but mbangiza tutumbangiza mushuba tatama meni bono ko zonde ko tulu na bagiro mo ni bono ko te to ga ni chumpwanza atubonga nadi o bala samble no futaka 100,000 kuna ngonda buyigwa pile ko bubu ale mengunda pete no futaka 100,000 kunchia mebe kabuta tomako mini meni ko zonde te kabuta tomako donc nsango tata tika busabu sako tutako ese nate tulu sambu lobe ko to sambu to ko sambu kan same ga mutu mwina mpashe kami ba kama beto ko bota ku tele ku sécurité d'état kama mitione mechi dugila déjà bataka ba basamble tinoko tuna statut ji mosu ko mara batu boka bakababyo kan tione mechi kangamana
Bon, mon foutu me foulant, tu me t'as un peu de diamant. Bon, Beno, t'as mon nom parce que t'as zonda qu'on couche de quoi. Bah, on va t'amener ça, on couche de Beno, parce que t'as mon nom. T'as mon nom, je vais me sauver comme ça. Tu know quoi? Quand tu l'as dit, on pas d'accord. Bango balu, bango, nela bagana chufande kisa. Benga tachumuka ku quartier. Bendelu kuchiri kwe. Talu fili kwa. Ngasula ke chukwa tafu na bawa kaba kechi, yirika bungulu yalu yirika ka, bitini ga. Kabele ka tamu tulu salansa. Nipo kazabi. Bonga mutsati, obaga mutsi jwa batela ko yalu wone sa polisi. Bato sema ko polisi ke kaninsi. Confusion totale. Yeso daga mutati mukatu ba. Tuandele mfumo. Talanda kana bunzonji mubungunche butumonaka. Butulombo landa bunzonji butunimbaka. Njango petulombo zaba. Buchita tumona landa ka bunzonji ngasa tumono zaba. Beto ninga mboza mbimbo. Kaya ati jibuni betela bene munimbo. Jibuni be. Bakubula beni be. Kama bukufini gawo. Ka beto bichini bitalenji. Bichini mfumo bitua. Ça le 13 nikuta nungishinicho lundi cheli. Ça le 17 tetebene samedi chocho que bwabana na tushiri mukanda uteke ka tusiba faire part information hein tutinenge nuku la mairie na ku la police ya Tangoma baterechi mfumu ku la mairie samedi kafula ba ke ba koko ko tumba ka pochinte moka nandi tole koko un samedi te tula ko betu tuba mfumu pe touré et te bel bon chin samba ko tonon samba ko la mer bel fe chope mfumu pe touré to dingri mo moka nandi ka bele mo kamba batambikiri mbanga akafuto beto tamaka mfumu ni boni musamba mukinchi tout ça mfumu tere chikani batene bakala lendi mpo yokela ku dirika tukere kuna mpe kama telechi mukando automa zonzako information ka bisi betu ya petu bakini kama belenga mtrata bangula ya ba demande d'autorisation la shilonga matutu mushina betu cho musamu ke ga bolenji mna ke par betu kuiza betu girika betu banchi na kami tamikuza ke pare funga fla tulaka pare 12h ka fula tulaka ga betu na mu 12h tushimba mukanda pe demande d'autorisation tous les touristes. Je vais vous caler, vous allez voir beaucoup. Tu allez vous dire que vous cassez pour affaires sociales. Tu m'as dit que vous n'avez pas comme on a beaucoup là nous sommes beaucoup na autorisation. Toutes les façons, vous avez dit mal quoi, y né. Et tu peux te caler. Quand tu caler une théorie, finga bichi. Voilà yoko. Tata wo président que na association madu. Na casa va plus bas. Tout finish. Nate j'ai dit chaucho autorisation turi aya ba mikaliste mpe katama monigako hamame butata la mukanda koza shombongo to fani frangana mbongo tabita sumba tabita luwa pojo biandu sono beka da bia sono ba mikaliste mbiri pe maba pi yeka telefone tela vuka busata to mbungu j'ai dit chocho mon yoni 16h ya huyo Sana to go sana. Ngeta mfumo matono ni mfumo kujuma to le to ko rela wo ma gana ye mvindu tu ka to libe ka yo tu gerele ba macho kuna ba 16h kuna ni to ka wa mun nyingo tatachi sai zo nla bonga autorisation ni mangu be mpela ya huyo mvuto bamba ko musubo shi mfumo yo nechi aga fumbi chwa beto tana kaina chima ka tela chimwa chimbangi chima chitamuna bi mangu byakwe isibu nalo muchina imangu petu monibi be dernier ngonga bubuchele pe vendredi chaucho mvula Ne le toma bango. Au pas beli tomba comme bagamokana. mpaka mukanda 15000 10000 ya droit 15000 ya kujisa expertise kuji sumana chini chauchi 5000 kusumana chini chauchi on tuni 15000 ka bwese na bimangu bitamweni veneti bakutugeni mukanda waloboka ni pata wangwandi pata motere chisangufu banaka wampamba bakutu geni tatamfu pevya serere muyanga na luzolo bakutugeni wa pamba kesi magangi fuka bimangu mfungu chukabya monekene batugeni mukanda wampa
Mubuchele, vula mpena wanje. Che. Mame, ama kabi pedi mite. Abe ya mpungo tini. Bagasara sum. Acha. Nate 12 13 ya uyo. Ton moto mwana chimvula kunichia kunichika hii. Cha. Pakani bodi. Mtebembe. Ka muzula tata pe patula. Mama kesa mama tegela mtebembe nifutukwe gani njila mambo mo mele muna mnaenda kwenda kuchinchiri shoji tushiridia. Buna tatana mama utabachikiri. Babachikiri bunzonji. Na bobo ba wamsani ba yimbishi Korani kabla mkunga. Na ban boba yizo kutuchinsema ngangoma. Yakiri ya bele baboba tonda kafe ba tondele taninipe na samba gani. Na makazo tabiko kabi yako boba yizo kutu Paris. Babele bazakala mulevo benzo kutu chindisa. Babele bazakala babele mumi tela. Yakiri ya bele ko bela vanjuko bayangara na mifiro ko sibitezo ga batomono yangara ku sabdi ka chen sango peta shirigan mbele za tekelaka ku mata den kiwampe matu zumperia tekelaka bambe bakutu tamburi na kutu chindisi mumpilaka pila una mukofi tatana mama kinjumla ubote wa yokel video peko zenina kwa bo batwe na téléphone zeneti bana tamga bitisha bebe Surtout qu'il est super. Et quand téléphone tabi ngula mémoire yingia telamu kleba ku sila tuwa na clé USB boba zebibyo mama musumba clé na batatu musumba clé bakulu tambiki boba tona ngango za kwenda internet YouTube pe wo yenina pene bonga sangu maumo buna tutawa tutako bingi munzonji kutukireki Padre tutafanya sababu mbona mkofi ni miao bichini ya coopérative tu n'as le voté groupe pastoral coopérative bubu mtu mtamu yitokena bufula lomba to kuluya kupigi meya ka beto sasa bontu basaba camerounais basala mtoto wao na obeni kafuta baba monjo ko tuko lolo kukinganje Bumuntu kuvula lomba mpeke ntamampe buleke. Tasala beto ben. Stayule no mama mu toto. Wayigi songa petit a izono mene bete kele. Chini ichaucho cha mtoto kuna masembolu baki. Tata wo samwa to bangolo auga buna wabinda na polisa ka polisa changu mwa retari ya huyo ibela kati. Bubu ka songele zuti Jega boti mpaka lumutu batana mkonda kun ka betulu mingula ululu banaka tumingutu patole occupation ngolozinga bele mbuchinwa kinji tato mavutu ba nan muna mtu yote chichi kinji mtu jinga lumbu na manna baba nan ngati to kuna mtu tala mtoto ya umi na ngasi kakanga kamtuna tulinda si mina mante batona bi beka unje ka disponible jusqu'à mercredi. Le motif du mardi, mercredi disponible. Et maintenant, tu as vu que tu es là, tu es moins nébu. Tu as demandé de tourner dans le secteur de Bokakou. Tu as dit que tu vas quand même m'acheter le coach mardi. Tu connais ta tama, Gono, il y a un cas quoi là. Maintenant, tu sais que tu vas dans le potato. Tu vas se former un jet de tu es. Tu es tombé là bon maintenant. Ba machuani se va tant que tu vas nyawila. Tere basumba ega matu yetera ko kwa yego sama ega matumbu akikungu tere nawo kuma sembulu lubaki tere basumba ko fila kwa wa ka ulo ko gombele kwa ko bejini be fikire ka tsakuma ko matibe ka ambe mbuka zo baba tswa nesibe sala tukwe sala kwa mpaba kwa kwena meno kwa nzeli ndi ko bulisumba yangu ka tete tukwe na bungu chimbanga tena tuko chamia uyila Tata tifuta kutoka sofa mitoto mutumele tubatu kulu chayak mutu tata yula ko machiko ko ba mfumu toto kana nchili bokota zo mbonga ka sai kelke mili zo bitoko kana ko mfumu toto ambo binu sala mpata niko mifutu tuka mtoto na pamba tuka ko yula mutu batika ko ni manna mabao ni mo kaka kune pele pusa tuko pushi Ah, beto terrain to kuna be to ma ba yi. Eta.
les finir na boka ba shimpi hein les finir libre kana de hoje kamba donc kuna ni pleine yina ngulu yangu la ngombe kuna tena ngulu tena ketikanchi ni finland monolanda ukaku banda kuti kuna inchi ilikuwa sabila kwa nigana nigatu tukolo abatuko kania kwa chengo cool atuko batikela gago boko tukwe push kuna kwa hapo kwa nigogo mtakata bamula mipata même tusaka 1000 francs za uso utubonga tutula ko compte ko kapet maintenant ni shimbaka carne ko tula kama mipata ni secrétaire trésorier mama ihugu mama miaka 6 utavota secrétaire mitata mi milano mipata mina muduka mi kana mpata ko bonga tabi signature za beto baba tatu boko mpata mina meka tata milano ndo mwaba ka meno signature meno ya mama manga pele za beto bolo fula za beto bolo fula muduka sa mipata bebe nukona meka ko mpata muduka ashiki ya donc ta c'est même ni shimba carne yebo ko shila verso ko meiba ba uba fuka sa mpata mito ko mate otaka o mama mfumo ko boka ma versement ko sa mame bagani mpata ko mama uji bonga carne ko meno ba ko bonga carne ko meno yani kaka ko tula ko ndo wele tula kapede ko kapede bruno gabo kata tula mipata mio 5 minutes ko la 10 minutes pour la quoi mon téléphone est un message mais je vous avez fait un dépôt de temps donc bon c'est que tout là qu'on a mon téléphone est maintenant j'ai dougi je take le temps que je tout là allez yanu ko kuizana carne na reçu chimbangi basir mo carne monter le tout là kuna carne batuna que ne bomo gene pa na reçu mais vous ne bonga carne je kasa ne ba ka reçu ngene ko ye bawo mon pèse nani ni bon tout ça là quand tu veux ne yano tele te muka muna mutu jamii batako chako changani yotalanda buna uchi bushikike mpata kamanda kani wonga na tamu bangula commissariat au compte peko yeni incorruptible quand faire ça corrompre quand tu un peu ba peu probablement yela beton peut pas le ma yela ngati ngani kaya ban na uchi mpata kani wonga pele mwagatele nti tata mawono kwenda na tata wombanga tata mawono ni tata une yanji chargé de l'information que nama amical ila mbeta mu voter to ne bidjo baganeto tambambuke chargé de l'information yantu bingulaka amical ke mwato tata bunda ne ni yani ba amical ispena wape chibiga buna patatana mama dewe ni bichi zure kombe tawiri watata kwamala ya nyingini kutu ekanto no kambo tata bitu mwana pe zo na tubabu tata tuna lendo bongo pe tata bobo te mwana mwana samoga simu hiyo kwa droga kabuka furar samu nani subvention de popula Valeu, princípio, tá na saída. Mandou no bem? Não, 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 D'accord, il fallait que je repousse ça. Là, on est calme, on faut quand même ça projet. C'est un montant au seuil de 6 millions. Subvention Rabakan. Donc, c'est une subvention des Allemands. Una patazana ba mama tulenje tata wonti bimfuka bie ko basamunze bonga kwa balubuka bakwe bakishiki bantu c'est-à-dire bamako mwacho mtsungu bane waneno banisa kulugana mipata bana kulugana ngolo mu mabanza mo me neno ka ba uvula tabi batukumuna kaki bangi na tata mzatu mbozo mtsungulu shilazo ba miyari ba alum subvention ko bwana kami
bato wa kutuka wakisi kulu gana bagangolo umemi kulu tari tame ma bula boso tame sabu mtsumi ma tumake na tubiri mu boso kutu ana biage bi samba 6 millions tara tubiri boso bon démarrage mutu muvutu nata musamoto tari wa agro pastoral sango tushi tata ba timbanga tumweni ki zuraulu sita seno bunsungu ngati bunsungu baba kutu tambula ngati tumonotoma buna Belum sini benar tu terang tu sini nemu levu betul sukish. Engkau cukulu. Kalau pastoral ni boya nanda tadi makanya bu mengalami nomu lambila. Tak katu kenu nomu butu. Nana tak katu kenu apa lomba mipata. Buku koko kogana nak koko tumak. Cata baga kau itu, mango kata orang patut nak beli mutu sama suku. Mutu tahu sila. Mutu tahu salah betul baban suku. Mupata mitama bawa. Nungu nzoka ni saka la kama tsiri bubu, weka mufirika kwa pele kwa tatakani mama kani, kani tsi, enzo na tabani kani. Ankari, kwa delete, a 50,000 francs. Kuisa ujibonga 50,000. Angani tangu kwa leli, tika, buko sabuna. Chakari saka fiti, fiti. Buko sengani ujibonga, nkari kwa fiti, buko. Bukusa ukana kapitana ngebele. Buko karsi, wakakambe ujibutu, bongago. Muri bundo katufuta baba mputu. Watu wili, ha? Kasi banza kanchaka nita katatema lendi, isa, ngatu webaka mpatata lovutu kwa lungu, tuvutu kwa nsatu, kani. Mayelani mota kwa se malembe malembe. Ame, te susa 200,000 nani nsatu, lutata lako kesi tala 200,000 kwa kwa hiyo. Tuko geni yope. Sala, sambila sala. Donc tata tu projet za mangolo zenito. Ame tuila kuna nzolo kichibutu petala tubakili bubu. Ame mwe kuni kota zina tuloka mbe kuna ka kota lembe mwe kwa. Bubusa tukopusa. Tanwani sene bomputu sangu no ne to nguri. Tata machoni myega weyi muti ndo bige nani mone mpashi be munyego ne bongo mputu kwa yena yani byoka nwanisa. Tata bakule nungura musamu no una tata machoni. Ame caisse sociale kumputu na yirikani. Tata machombe tuta watu tonda no yirika caisse sociale kumputu. Inspiration ya yani. Sécurité sociale. Voilà, sécurité sociale ngura expérimental. Sécurité sociale mabanza matata machombe. Kuna mputu, kuna force. Owa location familiale. Mfumu kaba inspiration. Kama kukatara ya nibende kani si makani. Kutamna kutoka mtamba. Wabetu nchafu tutadia. Mtamba jiko kama mfumu. Kama mtu nufu gina kutoka saba kutushina yomboka. Tutachaka mtamba ko. Tutachaka mtamba kutalana nungura musamu. Ni wote na. Yenka sugulu. Madame monsieur lève. Quand tu vas kama supu, bitini bitele mfumu. Beneti zangulanga ngati ni renforcer kari de bo levensu. Ka katabana timbanga titamuna me ko open up. Op banque ne va américain parce que peut-être ngo ka saka na inter. Kona baka kuna mu bundu basaka. Ngwala we ko tele bonga prince mukinkwari bu utamtoka bongo. Je peux 200,000. Ya ndo baka bakazo ule suma fauteuil na télé na consommateur. Consommateur un peu kanya bete lankar pe kanya fier gwa ya munzo. Sikiri sale. Ka boy ka bona na lo bona bongo jimu gatamani. Zote mtu ya futi. Kuna tabani boka tati nkari ni bula kari to ya suma to mebe na yolu zar machika ya bwana loka zote bosta betama shinu mu. Kabe dolo solo. Abe bete kuchindo msa bembe solo rele. Lolo solo kala baga lo kata su no kanda ko lokape baki reve lakini twa ngura ngole luba déjà pato ku timpebu utuki wele wote lankar Sako munuba. wasaku munuba Kari ni boka ya masa muzo. Ya wo mzaba. Shinu mu lebe. jambo che ka biu futala bishiriko mato beta Samu tata Bongo ça barana bongo ça commerce faut qu'il y ait le suivi juste quand on attaqué là que nombre de barana délai 2 mois pas de suivi non on va pas avoir donc douane bongo c'est le suivi expertise et suivi on peut reporter même en façon secondaire voilà pour éviter un peu le stress donc nous venons Et quand tu divers te kanga choko wena zo mutu wena zo bongo kwa même si on a manical na tu manga kota ta bonga que nous mange ta bonga proposition suggestion c'est très important c'est enrichissant d'ailleurs beto tena ba fuluka ku ka beto même ni ka kutu faut ka samu mtu wetu
net ça quand hésiter on va inspirer kasongazo kakona ko tizufu ka baki ngandi putain zoni ça peut être inspiré le génie peut agir pour monter montu ngawo tu fais dina jatta milani le mwamu bushika unga mwana ngandi tekolo e kamu kutiga kwa yebu ba jatta na mama dijino de tika bina umpe mu sangu zamika leveliza nachi mwa nsonga batinachi nabangwala ngati batomokweza za sumi kikuna kuna ebu bazabazatela bukutele lezo beti ngati bantu achisa s'intéresser des exemples de joueurs comme moi nika bakire chekiza kwa nika bachi kasambila bundu wala kaba ngati vraiment kabelo badingi fase sawa bantu badingi niwo utumawo abo buntu shiri bangunga be kabata utumo diata oro gogo pamba bakamo na edeyana lemi neni chama zonza yango na karisa le tege vraiment bindelo baadi ngati kababa tini sangu nzoka bakatama na shira woko awe na zuma salome wo utalunda kisaluwe woka utalunda utasilezite wo tuvugila ndikusethi wokanke nakalima Mama Nsaye. Mesmo ter já tive cansa muito no mundo uau. E cap de pontagem que é tirar pouco. Pouco aí como é tipo batata. Vamos ter a maneira de Chile. Caldo pontagem coco aí. Bate bem como já tá com o net caldo vou higienizar. Higienizar. Bakaka amo kumauzina. Kambu kai tampe tumo já tá bem coco aí na. Já morou cara suquina mjila corina. E caldo bem gota futuma me, mom pata ficar manga mu futuria bia bonga. Donc tu caldo je ose o lugar sete o coach. Só for basumi lá cacho. Eu já 600, já 500 nisse. Foi na 600. Mama bakaba manisa mama na kwa bombi. Uma. Eu já 1000 foi nisse, 1000 só, eu te fulu 30.000 bombi. Já 5.000 só 50.000. Kato katina net temuko. Kontu kwa ina bupaka welu nani usati ngone ngakutuba kabombe kwa wena. Ati fulu kako bona kwa bonga mpate me akupiba kuweni yo. Kaza abachamikana karwandi ina ya lafika. Katula bonto kwa kwesi bangwana. Na batata na mama chini. tushiri ba promotion tukalolo nate kuwila ngonde ya uyi na fendi mo ya uyi chikarte cha mpa baba tutolocho bachabatibala chombo ngo kuwila chicha fa promotion À quoi 3 jours, 4 jours. promotion wasa manzango kulobo wa bana promotion iyo maka promotion chakacha kushu chia Kwa huko takelekele kwa makuti. batata na mama chini na levo yangalie bobui mogene bobui nani yawi ni walo lo mingulo mansuki na mshumana ne yobo bongo idumbi kuiza katuta mwana na kubono ko keli kana katana bono ko changu zoto shisambote ko batata na mama na mbaji na bishimba ngaka mbote zeno Tata tutangiri mukunga katutangiri kuntantima kumbe tata lemakayamba shumboendwandi kumbe tata lemakayamba shumboendwandi kumbe tata lemakayamba shumboendwandi Eka sukuru tata mamshilo hata ukitelechi yani kere ananga tayana kapaga akanga chama paya kwanga chuti mama bakabatumura wa kuna bana betu bakuna ko bobe kumtuku la France kumtuku France bon surtout bobe mo région parisienne Île-de-France
tala mwatu makanda me kwa kuna maintenant le tutelle c'est oui maintenant mbongo nibo tukoende jinga jingi na mwingi tukoende muntu basebi kuna dabora wanatamwa tushunguza kuna tata ngokoa uwo yewe wa balukika ntama ko kunzo kunka chido bari mosi kunzo mosi kunzo noir kunzo mosi donc kwena batata kwena mamba de boloza avansa mume bazuluwa zaba bazuluwa vukana mais mbungu chika tuko ndai yende ke n'importe comment ko mukirira ko bana basebi chawi kandi muntu we kwa konje bo maintenant que le chikana ko tukati ma bona ko sabuliza so buru yuriri ngati kunde shukala kwendera ko undo 5000 km eka batata na mama keso ko keso omona bantu na tisa no bolu tomo kontira ndio tulete no chando cho mwajo ni watu tipete mimi ngolo de karia nzinza woka ushira mu chimundu woka bitile bya yakaka kandi botunene shile niga yiri kaka menji tukuli menji nambula zane na niga yiri kaka menji ani mi tutele katala turiliga gambo buna mbokale mutele kawombela kwapo ame dima pembu libaria retu ame kukomana kula ame tago mana gombela ame ko bakwa nzilu ko nanga meba bagisa meba kakula buna betu be mambo moto kubu kata taka tusile tubu leo katubakitse anzo zama zama yikura tugendo to beno sura beno tata moko wano musuko adina ami dani yani joge dikla sulu na ntutu beto tambi kwa tu tambi kwa mimi siri monga bumurani yani boka mukisa kwa dirwa mvutu beto ukisema kumbazi yani bukati mboka kubisa talanchi tezo yani bene ntezo bimfina buetezo momo mcheka bueta yani ben mwana bakaseka ukafunga baba na yaki Mitoto ya oreto lombele kwetata mapungu tubakisani ngatitanyaka. Mitoto ya oreto lombele kwetata mapungu tubakisani ngatitanyaka. Kata sari se katimena nyaka, kata sari se katimena nyaka. Kata sari se katimena nyaka, kata sari se katimena nyaka. Mitoto ya oreto lombele kwetata mapungu tubakisani ngatitanyaka. Mitoto ya oreto lombele kwetata mapungu tubakisani Kata sari se katimena nyaka, kata sari se katimena nyaka. Kata sari se katimena nyaka, kata sari se katimena nyaka. Mitoto ya oreto lombele kwetata. Yeti kututi mkumbulu mujibebe jagi yurta semba biga mfumu ya faika mwonyi tumomo ya kufutuka kuna kuyetuka tata masoke. Amuna kwa kupanga kwa kwa tuleo. Ingiza wasandimu na mimango spashe dada mule kuna sasa mfumu beto mutatinga ye mfungu wani naka tiyeto mimango ya kuifati mwani kabisa bika tata mule Echa.